nanumo nga broadcast digiti kakabsat nga Ilocano ditoy London, England, United Kingdom. Nga English, the Throne of Grace Church, Ilocano chapter or fellowship. We thank the Lord for giving us this opportunity to come to you in your houses, in your homes, and be blessed. We declare victory, we declare deliverance, and healing, and peace in our midst. Madaydayan ti Apo, bendisyonan na tayo kumani Apo Diyos. Babayin ka nagiti ka mensahe, kaya nagiti mensahe ti kang kanta, kaya ti Apo tayo nga Diyos nga namarsa ti lain kandaga iso kumati may daydayaw iti biyag tayo. We welcome you all. And we bless the Lord. Hallelujah. Mapantay ti panagkarana, ang maming nasantuan, nga namarso iti langit kandaga daydayawan mi ti napatay nganagan mo Apo Diyos. Kaya titimikan ka tinaindaklan nga panagdayaw, worship and thanksgiving to your throne of grace, O Lord God. Pakawalan na kami kaya iti nagkurangan mi kan ka, O Diyos. Kagtalusan na kami iti daran ni Apo mi Jesu Kristo. We thank you for the blood. We thank you for the cross every day, Lord God. And we thank you very much, Lord. Hallelujah. Bless this service and bless all the hearers, Lord. Bless our ears and our hearts and our faith, O Lord God. Madaydayaw tanagan mo, bendisyon ng mensahe. Hallelujah. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Woo. Thank you, Lord. Nakalaglag sa yung mighty balay ti Diyos. At serving pa na kan ito yung amin na kababagan tayo. God is good. All the time. And all the time. Woo! Salamat, Lord. Na kinaatumi. O God. Hallelujah. Yes, Lord. You are a God of multiplication. Hallelujah. And we declare it in the name of Jesus. Thank you, Lord, for the miracles. Thank you, Father God, for the blessing that we always receive from you, God, in Jesus. Hallelujah. Truly that you are great and mighty. We are like you, God, in Jesus. Woo! Amen. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Keep out the fire of the handmaiden. Praises to our King.
nagtiwala kami king ka. Yes. Di buong puso yung God, Lord. Ay atin na ka, kagserbiyan na ka. God, itad mi amin king katipig sa amin, God. Lord, salamat na giti. Nga paramong itad mo ka na kami, God. Pinagbindisyo mo, tibiyag mi. Pinagsukat mo, God. Tibiyag mi, God, Lord. Salamat, O God, Lord. Nagita si bibiyag, O God, Lord, ng pag-asa, O God. Kasama tagitay. Pangakong ka na kami, O God, Lord. Katpurayon mi, God. Aramidin na kami nga obedient nga anak mo, God, Lord Jesus. Maging faithful kami, King ka, O God. Yes. Magnakami na aldaw-aldaw na kita kapangakong kasama kita sa saong, O God. Kung tulungan na kami, i-apply mo. God, Lord, at sa saong biyag mo, God, Lord Jesus. Oh, hallelujah. How great thou art. How great thou art, O God. Praise the Lord. Lord Jesus. Let your healing angel, Praise the Lord. let your holy angel is here, God, Lord. Oh,
Agyaman kami ugat ti presensya. Agyaman kami ugat ti ayat mo. Ayat mo ugat, Lord, rumrumat, nga makikita, ti rupa mi ugat, Lord Jesus, kang kastamo ti gloria mo ugat. Agyaman kami ti ayat ti bawat paisa, kada kami ugat, Lord. Unite us, ugat, Lord, with your love, ugat. And Father, give us a unity, ugat, Lord. Give us, ugat, Lord, one faith, one baptism, one God, ugat, with Jesus. Kat si kalaang ugat, ti may pantanong, ito ugat, Lord, patitinaan mo. Giyamang kami king ka, kasi kami kat pinili na kami Diyos. Anda ka nga pinili, ngam si kami pinili na kami ugat. Truly that we are blessed in highly faithful, God, Lord. We love you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Madaydayaw iti Apo, alakat makapagtugaw tayo nga rod ayat ang kakabsat, ado ba da iti tugaw dita, abay da iti kabsat yo, mabalin kayo nga umabay kadakwa na. Alawa da ito'y pagiging mo nga tayo sa hangin kayo karandanan. Amen. Amen. Kat sakpeteng tayo nga rod, denggat isaw si Apo, kat sabi man sampay man nga gundaway kat umayag mo't kumadlaw kat kayo ti kabsatyo, ikablaw na tinagan ti Apo kat dagiti sa una nga may padanon, maigaw at kadagiti kasapulan. Kat amok ken patyan may sa guyguya kat mabindisyonan mabalbaliwan ti biag daket ada dagiti makukuna tayo nga transformation. Isu jay pag mabalbaliwan hanon pinsan dagiti biag tayo para iti pakadaydayawan iti Apo. Thank you, Sister Joy. Alawan, tenga rin tapno makado tayo, tenga rin warwaran iti sa ti Apo, manipod iti Matthew, libro iti Matthew 25, manipod ti 1, ingana iti 13. Dahil kat, iti pangari may papan ka iti sangapulo babalasan, iti English kat that 10 virgins. Okay. Tenga rin basahan ti sa ti Apo, sakbayan tenga rin ti panagkaralag, ti versikulo 1, kunanan ti kakabsat, intong dumteng day tangal daw, maiyarig to, ti pagarian ti langit iti kastoy. Aday di sa mapulo babalasa nga anangala ka iti, pagsilawan da, tapno mapandasad ti nobyo. Limay ti maag, kat limang ti masirib. Intugot da iti maag, ti pagsilawan da ng awan, reserbada alana. Ngam, nangitugot da iti masirib ti reserbada alana. Malaksit ti adda kadagiti pagsilawan da. Gaputa naladaw iti sasangkot ti nobyo, nagtuglap dagiti pagbalasang ket nakaturog da. Iti tinga iti rabii, adda nang ipukaw. Adtuyan ti nobyo, umayo sabtenen. Bimmaringkwas dagiti pagbalasang ket insagana da dagiti pagsilawan da. Ikanda man iti lanayo ta may nideben ti silaw mi. Kinuna dagiti maag kadagiti masirib. Saan insumbat dagiti masirib? Ang mga no awan ti umanay at para kada tayo. Amin. Ingkay lang gumatagan iti para kada kayo. Napangarod di matang dagiti maag iti lana. Ngam bayad ti kawanda simbangpot ti nobyo. Kimuyog kenkwana dagiti nakasagana ang babalasang asimurag ti pagbudaan. Kat nasiraan diri daw. Iti saan na mabayag, simpangpot nagiti mahag. Apo, kinunada, pastrikan da kaman. Ngam saan kayo mo't ngam mo, insumpat tinobyo. Kamaudyanan na kinunada ni Jesus, agsagana kayo nga ro, tadiyo mo ti aldaw, wenno ti oras. Dahil ba nagkararag, pud nula unay o Diyos, iti sa umapo, kat sa unay iti umawat, nga masirib o Diyos, kitawon mi ti panang bendisyon mo Apo, idalan mo ti anak mo Father God, tapno kas tao Diyos, ang kami Apo, matalusan, maimutagtakan mo Diyos, kad o Apo, tulungan na kami, tapno kas tao Diyos, dito yung mensahe mo Diyos, kating kami nga ron, may pagbiyagan mo Diyos, kat matalusan mo na. O Lord, kitawon mi ti nasatuan ng Espiritu, may dalan na kami, kasi katimang di balay. Tinagan niyo po may Jesus, dinamat kayo na gitoy. Amen! Mangmangag tayo, sa ano, dagiti pangyaligan dito yung libro ti Matthew, mangmangag tayo. Ano dagiti na kaskasaban. Ano mo dagiti nabasbasa tayo nga nayanig, iti pagarian iti Apo.
Kaya dagiti sa nga pulo nga babalasan. Tata nagudwa. At may kunana dito yung nabasa tayo, nangag tayo, nga lima dagiti masirib, lima dagiti maag. Nga daadal na dagiti maag, adam na dagiti maadal tayo, kadagiti masirib. Kung daduma, no sobraman ti kinamaag, adamot lang iti consequences na, no sobraman ti kinasirib mo, adamot lang, iso na may mayat lang niya pag-iso. Dikite, makita tayo madamdama kakabsat. Awan ti nagsubra dito nga imbaga iti huno ng tayo, di ba? Amen. Ngum dito kabsat, kaya't na nga idanon kada tayo ni Apo no kasano iti pakasaritaan kakabsat daytoy nga pangyarikan. Nga amo tayong asiditi ay iti Apo, kadagiti saan pa nga nakangeg nga ti ay iti Apo ket umadani biso nga datayo kakabsat ket adda ti panagsagana tayo. Alawan kakabsat. Daytoy nga pagkasaritaan di sa nga pulo nga babalasan. Ket daytoy iti kung kunada nga the call of the readiness in the face of uncertain time of this second coming. Iti kayat na sa kakabsat ni Apo ket awanan na tayo, palagi pa na tayo kanayon tayo nga agsagana. Tadi tayo amo isang sarong tayo dagiti saan manamnama. Ken pagduadwaan. Dagiti uncertain time nga kunada pagduduaan tayo kung saan tayo manamnama. Ada dagiti agibaga nga mabayad pay dayta. Ada dagiti agibaga nga hanap mamati. Adamo dagiti agibaga nga saan tukulos nga mapasama. Isu diti kun kunada nga uncertain time. Ngem amo tayo ti Saudi Apo ket saan tukulos nga agulbod wenno awan iti kinakillo. Dagiti sa uti Apo ket dagiti mangwarting kada tayo. Pagdaaran na tayo tapno kasta makapagsagana tayo. Dito'y kabsat maadal tayo ti panagsagana. Amen. Nga ti kabayatan, nga bibiyag tayo ti kinaimas, kinaganas ti panagbiag. At dati pagibusan na tayo so magsagana tayo, tano agibus tayo saan tayo tumagladingit, nagdikit ti agragsak tayo. Amen? Iti kalpasan ni biyag tayo ti lubong agragsak tayo, ang kagladladingit. Tada tinapinpintas nga gururay ken kakabsat. Amen. Hallelujah. Amen. Dito yung pagkabsat, inlawlawag na, inladawan na, dahil nga paganigan, iti panagsipot tayo. Amo iti panagsipot. Nga uray nung maturog ka kabsat at masapong nga naridam ka. Uray nung maturog ka kabsat at masapong agsagana ka. Kasano ka kabsat? Maadal tayo tumadamdama tayo. Nakaturog ka, makaisagana ka. Wen! Makaisagana ka na ta. No, at ti pusong ka nakasagana. Ti pusong ket tanayon nga ijay nga agsipsipo makasagana ka. Tati pa nagturog ket saan naturog nga datay talaga nga iminong ka ti pagpaturog nga uray no gunggunid ka ket saan ka nga makariing. Nung dito ti pa nagturog ket panaginana. Okay. Dagiti lima nga masirib kaadda-anda iti magan-anay nga lana. Nan-anay nga lana. Dito ito sana imbagang agsubsubra. Dito ito sana imbagang inidop dahil isimampot itinubyo. Magan-anay. Kada tayo nga namati, no, dati magan-anay nga kawus tayo, naragsak tayo. Amen. No, ada magan-anay nga, taraon tayo, naragsak tayo. An-anwam ti aglap-lapusanan nga kawus. An-anwam ti darakkel abalbaran hindi kan tumutlaang matalipato. An-anwam ti adu sa likwanan na di mo tumutlang matalo, hindi kan tumutlaang nga magagamol. Nagsisayat ka di magan-anay, sinuruan na tayo ni Apo Diyos na dapat umaknas tayo madadagti. Nan-anay unay kasapunan tayo. Handa masapul iti agsubsubra, taamangan laeng no agsubra sa balintun ti pakaitungan iti biyag iti maysa nga tao. Isu masapul kakabsat no dito dagiti limangan masirib ket adda tinan-anay nga lanada masapul kada tayo met nga adda ti magan-anay mga panakapnet tayo dagiti iti ipapaay iti Dios. Anya daytoy kunana ti kakabsat. Ditoy ket isu di pa nagisagana tayo ngayon tayo sabten di pa nagsubli iti nobyo. Di nobyo ket awan sa balik no ni Apo tayo nga Hesukristo. Di pa nagsubli na kadagiti nobya. Ket isu dahil makunkuna nga pagbudaan
nga kadwanan to dagiti tattao na. Awan iti na iduma kuno awan iti sabali no dilag dagiti tao na. Tas iyanig ta iti nobyo ken nobya. No kasar ka ti nobyo ken nobya kadda kad ti extra ni jay awan. Adda kad iti sabali pa uray nga nobya awan. Dahil lang pinili na ajay nag iso ti ipukpukaw jay puso na. Di asitig jay puso na. Kastamot ni Apo tayong Hesus Kristo. Dagitay tunubya, iso dagiti tawan na, ket isudan to kakabsat, dagiti asidig iti puso na. Awanen iti may lalaw pa. Iso agyaman tayo, tada tayo ket pinili ni Apo Dios, datayo ti ang awagan nga nobya. Lalaki ka man, lakay ka man, ubing ka man nga lalaki, may isa ka nga iyar-arig iti Apo nga nobya na. Kahit lang sa uod, na asidig ti puso na kinka, dakkel ti ayat na kinka. Well, kakabsat, kuna na to'y ti lima nga masirib nga babbalasam. Dito'y kat naiyari pa, kuna na to'y, it stresses one of pressure, the necessity of spiritual perseverance. Kahit lang sa ulit ti kabsat. Dito'y kat pusin na ka. Nga kayat na kakabsat, kahit nasa onda ito'y. Nga masapol, nga addaan, iti panagananos. Kuna natin kakabsat. Nibagatay nga perseverance, kakabsat. It is a continued effort to do or achieve something despite of difficulties. Amoy ti biyag tayo kakabsat, narigat mo tayo. Damo dati pa nagrigat tayo. At damo dati pa nagtamay tayo. Nung at-ato ti rigat, nung kitaan nyo, kasano na tayo nga ilasat ni Apo dagiti rigat. Kasano na tayo nga ilasat ni Apo dagiti pamamadas. Kasano na tayo nga ilasat ni Apo dagiti makunkuna tayo nga saan tayo nga kaya nukuan. It stresses ko na i-pressure na tayo. Nung kumanga ubingkat ag sursuro ko mga magnakat talaga nga pilitan, ginagandak na nga patakderen. Tapno, dahil ta ubing, kat makasursuro nga magna. Tadungteng to di Palawan, ito na makasursuro bulusan na to. Kastamad ka na tayo kakabsat, iti pamanas na umay talaga pigaan na ka, puspusin na ka. Ngayon amuyo, hindi ka na tayo niya ti spiritual perseverance nga kunana diya. Ada di panagan anos nga na spiritual, ada di kunana diya nga ada ti tuok na diya, ngayon ada ti ragukan ragsak na nagiti puso tayo. Amen? Amen. Kat kunana pa dito kakabsat, no datayo, kat may pada tayo, kas kakadagiti lima nga masirib, at dati nagpintas na gunguna tayo. Kita nyo tinagpintas sa gunguna na. Saan daman na ikan ti corona, ngam, amuji kang kalikaguman da, adyong urayin da, tadangan di perseverance da, dadi panagan anos da, adangan di ragsak ti puso da, adadadi kunatay nga pressurize ijay. Ngam ti ka maudyanan, naala da iti gunod da, nagunudan da iti gunguna, gapo iti panagan anos da. Nakastrek da, nga awan ti agon nga requirements. Amo ti requirements na lang. Lana. Ngam day jay lana kakabsat kuna na to. Ana ti symbolize ti lana, di kinit kita ti ana ti makunkuna nga no mangipamatmat daytoy nga lana, ampay ta lana. Ditoy kakabsat day jay gayam lana. Ket may sagayam nga mangipamatmat tapno kasta kanayon tayo nga nakariing. Hantay nga maturo. Symbolize ti lana kat kanayon tayo. Kaya't na saon, iti lana iso ti panakabalin iti Diyos. Kuna na to lana ijay pagsilawan. Dayjay pagsilawan, iso ti sao ti Apo. Jay lana, iso ti panakabalin iti Apo. Jay babaen ti nasantuan ng Espiritu na. Uray nga ta, adda iti sa uni Apo ken kano, awan man ti panakabalin ti nasantuan ng Espiritu, saan nga agwork day jay, saan at dapat agkuyog da. Isuwa, maipamatmat ko na dyan, nagkuyog iti lana, nga mapan ka iti pagsilawan, agsilaw,
kat agta na ginayon tayo nga siririing. Alerto tayo. Narigta tayo. Alisto tayo. Hanapin kayo kang saon. Nibagang man narigta ka, alisto ka, na-active ka, ngami, agbigyan, jay lana di tabiyag mo. Amen. Kat kunana dito, iti lana kunana, tapno kastab taginayan nga agsilaw kunana, tapno makita mo sino ti umay. Light on. Tano na, dagdag na silaw mo, sino may pakadaam ka dito iti umay, no umay, iti titigra, umay, iti magperdiking ka. How mo ma-discern? Because you don't have the power of the Holy Spirit. Dahil tati makunko natin, pan nakabalin din na santuan ng Espiritu, tumaktat din pan nakalana tayo kakabsan. The anointing of the Holy Spirit is very important to every believer because without the anointing and the power of the Holy Spirit, you are powerless and you are useless. What is the use if you memorize all the Word of God without the power of the Holy Spirit? So saan tayo kumaligniglitan, saan tayo mapalbaliwalaan, itipan nakabalin, inasantuan ng Espiritu. Dahil isurap sa tipan nakabalin, dahil sa una niya ako. Hanggang trabaho, sa nag-workout na biyang mo, no awan, itilana. Amen. Kat kunana pa dito, iti pagarihan, iti Diyos kat umayan, dali umayan. So kayat na, nga tayo kakapsat, aming at tignay tayo, aming na ugali tayo, nakalain, kadagiti sursuro na. Anak di Silvina, nung hanggang mo lang nga nakalain, kunana, in line ka di isursuro na, anak di Silvina. So dapat kakabsat, dagiti ugali tayo, dagiti tignay tayo. In line ko ma, kadagiti isursuro ni Apo kadagiti sa una. Amen? Naimbag kakabsat. Maikang tayo dito, talo nga kababalin, iti, natuglog ng Kristiyano. Saan tayo kumangkastoy? Amuyo, at dati pa nagtuglog tayo naman minsan. Anya, nagiti kababalin. Kunana to'y, timay sa nagtugtuglog ng Kristiyano, di na mo nga nakaturog gayam, aging gana ti makariin. Amoy nagtuglog ka, bigla ka nakariin, nakaturog at gayam. Hamo. Nga nakatuglog ka gayam, iti nakariin ka. Anya daytan, kahit nasa unang kabsat. Ada nagiti ragsak tibiyag tayo, komportable tayo, convenient tayo. Nga umay ti sagit iti Apo ket hantay nakasagana ket ni Apo iti sisyen tayo. Tuglog man naturo nga Kristiyano. Awan kanya dayta. Ana, balagit Jesus. Umay kadwa ko na natin kapsat. Iti may isa nga tugtuglog nga Kristiyano ko na nito. Samo amo ko na nagitar aramidon nung nakaturog ka, kat sa amo maaramid doon nakaring ka. Ano na yan? Aguro. Aguro ka, kaya na siniliin ka. Kaya nasa ulit kakabsat. Ado nagiti hantay mapupuutan. Nga aramidon di physical nga bagitay gayang. Physical nga bagitayo, hantayo, mapupuutan. Kat saan gaya nga napintasan. Kuna na pa ito yung kapsat, nagtuglog ka, wala nakaturog ka, nagurog ka, di mamugayang, adati puor, adati alarm, isugati, pakadadagila mo. At dadali takas ka kapsat, nag-ring pa ni telepono, hamam mo. Ito nag-ring ka, nag-miss call ko. Dagan surat ko. Dati notice ko dito surat, awanak ka no. Kasano to? Nakaturog ka, tuglog ng Kristiyano. Ano iti mamiss tayo nga bendisyon. Iso nariga, iti tuglog ng Kristiyano. Naglagi pa tayo kakabsat, hanggang tugtuglog. Nagkasla ka dito, di ba nga masiri? May katlo kabsat, nakababalin iti natuglog ng Kristiyano, kuna na to'y, agurbura tayo di alarm.
Kaimas turog tayo kat. No nag-ring data alarm mo, binaawat mo nung mga kumaday ta, anak ka mo. Kaya't ko pa iti maturog. Dahil iti alarm ka kabisat kat, dahil iti palagi. Mapalagipan tayo kumang di tayo kayat. Na lalo no atay kuma kakay di kuha pangarigan na may enjoy mo kuma iti kas pangarigan lang at ako may iti aramidong nga dakos saan nga hanga na kay ayo di imatag di ako tatano palagi panda kagurang kastamon ti alarm clock kakabsan no kaimas si turong mo may enjoy mo kuto nagalan binaw mo ta alarm nalpasan. Takasan pagurang. Alarm stands the warning of God. Alarm stands kapsat. Dahito dagiti sa utiapo. Alarm dagiti tumaktakder ka kapsat nga tapno ka saan tayo kuma nga madadaol saan tayo kuma mapanbag kadagiti ka nagtugtuglog tayo. Amen. Saan nga magananay? Ngalana. An-anon talana saan magananay? Nagsiyaat dadalana na. Nagsiyaat dadati Holy Spirit na. Inawat mo ni Hapo, initid na ti Holy Spirit king ka. Di mo mo't kay kaskaso. Saan ka mo't mamati? Napanan na di discerning spirit mo. Napanan na di conviction mo. Kung convictal, saan ka mo't mapandita? Nung hamugod nga ikan ka na. Insufficient oil, neglecting the power and the work of the Holy Spirit. Saan? Insufficient prayer. Ang kakararag ka ng give me, bless me lang. Ako basit, give me this one, Lord, bless me. Kasano nga rin di protection, kasano nga di pa nakaisalakan, kasano nga rin di pa nangaramat ni Abuket ka. Adupay na hindi maikararang. Kakabsat kanigayong naadal tayo dito. Ngati sa uti hapo, kung na nito, kung na dagiti mangtid kayo man. Nung amuyo iti sumbat dagiti mga sirip, kung kayo gumatang. Nagpinta sana, masirip daya. Saan da nga yung bingay? Kasano da may bingay? You cannot give away your salvation. Kunang, pastor ka, no umay tiraktur, ampay kunang, no mahanganay salakan da kita anak mo, no umay tiraktur, kaptum ta sakak nga may sa anak ko kaptum ta may sa sakak tanong marakturak, susurot tayo. Saan mo mabalin? Uray pa'y adipon na kati Apo, uray pa'y si kati evangelist ka, uray pa'y si kati ka mga tunga diakono. You cannot give away your salvation. And you cannot rely on someone's prayer. You need to pray on your own. Kasta kalabsat, imangan natin. And you cannot trust those unwise people. Why? Why you need to not to trust them? Because they're unwise. Mapangka ka dagiti masirig. Kita nyo gini masirig. Mangtag ka man. Mangtag ka man, baka magkurang. That's a good advice. So you cannot give away your salvation. You cannot rely on someone's prayer, and you cannot trust. Don't trust unwise people. Kaya yung kinakabsat, dahil ito itiminsahe, itibiyag, ititingal daw. Minsahe ti Apo, amati ang nagministro di tapuso. Kararag mi, ang hindi mo pa'y inawat ni Apo, awatong itatan mo daw. Today is the day of your salvation. Umayon ni Apo, ngan-nganin, umay na alaan, dagiti kukwana. Kasi mabalit, hamo kayat iti magati. Oray ti tayo dito, ikakabsat. Asidigan, iti ay ti Apo, agsagana tayo, agsipot tayo, masako nga narigta ti spirit tayo. Amen? Alam tayo ti pa nagkararang, tapno basta, tayo na naman ti dumapangaramidon ti Apo, ti biyag ti nga tayo. Amen?
Ken ka, O Diyos, kan managayat, kan managparabor, agyaman kami iti sa wapo, ng kami mananapo nila kaam, agyaman kami yapo, tinasantuan ng Espiritu, may so apo, di kanayon at trabaho kada kami, mangidaldaran, mangliliwa. Ngarod o Diyos, tulungan mo iti tunggal may sa kastang dagiti imawat kay katangal daw. Apo, tulungan ang dagiti puso da, ministro ka apo, agtagun ka kadagiti panunod da, biyag da iti puso da, tapno kasta may salakan da mo o Diyos. Bilangon mi apo, dagiti may salakan tangal daw, mangnamnama kami o Diyos. Yaman kami ken ka, madaydayaw kaunay, ken may tantan ka. Hindi nga ron ti benediksyon ka nagsat, kantaan tayo ron di kanta. Itinagan niya mga silang gugwayan, dinagdagkang ayat, at sa silang iparsan isang kalubungan, silang ito tidaga, kastamod ti anak ng anak umay Hesus Kristo nga sa tidalan ti panakay sa lakan. Itinasanto ng Espiritu, tingada ka na tayo matagdama, naging tinatalo ti persona ti may sa nga Diyos, iso kumatagtal ti tunggal maysa, manipod ita, kanawanin ka na na. Itinagan niya umay Hesus, kunatayangin iti. Yes. Amen. Lord.